Yeah, angivele igama uMavimbo ovimbele abavimbeli bethi bamvimbela kade wabavimbela intanga wezinto umbonele ngangibonele kule zantaba. Yes, lapha sithi Dindindi full time non stop Dindindi lapha ekhaya. Namhlanje sise Orange Farm. Namhlanje la sino Donkey Perimatoto. Yeah, so uzosichazela kahle indima yakhe ukuthi ongubani kahle kwezomculo umi kuphi. So like sesingafuna ukuthi uzwe ukuthi wona bathi at least nangu esinayi la ekhaya namhlanje eDindindi sithi azosichazela. Yebo sakwamkela unjani? Siyaphila njani bhuti? Nanzonke. Izwe lezi. Right. Hayi mina ngiyaphila kakhulu njani ndani? Sibonge isikhathi ngiyajabula ukuba lana eDindindi. Kunenisa ukudinga. Dala ngidinga le ndoda nihlangane nayo ngibona i-energy nayo. So sabona namhlanje sinawe la. Okay, lami ngiyabonga kakhulu. So kahle besifuna nje sithi fahla bathi siqale nje lapha uqale ukuthi wona ngubani uDonkey Perimatoto. Ya, ngiyabonga salibonani babukele emakhaya lani bonke balandeli bomculo kaDonkey Piri. Umculo ocula kakhulu kwedlula bonke undima eRumba. Ngiyinkosi yeRumba. Ngcotshiwe kodwa asuke ngicula ngcotshiwe ngiyacula vele akula muntu omalana uDonkey Perimatoto igama lokuzalwa nguAlpheus Moyo Alpheus Moyo uDonkey Perimatoto ligama engalithola kuma arts ngami njengoba uthi uzothola ukuthi usebenze lo muntu egcine kuphe igama ethweni ngubani uDonkey Piri aso donkey wedonkey lana ekhonya ithi ohi iDonkey Piri lana ethola ngomantshingelana ama security iDonkey Piri yakhona uMatoto ligama likamkhulu wami ngaliphiwa ligama likamkhulu wami ngaliphiwa so ngabe ngase ngikubambanisa that's why uzobheka emsebenzini wami omningi uMatoto Nyambisa ivila kena le ingoma yamanje ongibizeleyo nechisayo imbona ngathi hayi nothi ngibone ngathi ezothatha unumber 1 nothi ngibone ngathi akhosho ngiyayithemba isong of the year inale isong of the year zoqala unyaka ethi ngasokela ubala ngithi ya that's why ngizuMatoto ngimbiza igama leli lithanda kakhulu bhuti so ngelaphana uqale nini kule ndima yomculo? Akudala ngikhona emculweni bo 2008 okay bo 2008 ngiqala but bengithanda ukuthi siqale lokubo 2014 uhambo lwami emuva ngithanda ukuthi ngikhulume ngalo ngiqale kwaphanga kubo 2014 sengibuya ngizohlangana labanye in fact eqaleni ithi ngichasisa eqaleni bengaculi iRumba okay bengicula idisco bengicula disco ngoba kule ngoma 2003 esihamba empilweni endoda ngamanzi logetsi lomfazi ikho kuhamba endodeni kungakhulumanga amanzi ungathi uvuke ekseni wathole ngeke emphefumulweni angithi lo mfazi akakutshela ukuthi sehamba yakuthi impahla hamba ngazocula enye ethi umama kaSipokwane bengikhuza amantombazana akhulele eqede ekhipha ingane eqede kuye ethi ufuna indoda engelani engelamntwana kodwa yena swakhiphani ingane ezingu7 so umama kaSipokwana kulezi zipongo ezingu7 ezikhala kuphi phansi emhlabathini angithi so yiyo abortion kwazobuya imfazi waseThaveni ngathi ukuthatha umfazi waseThaveni kufanele ukuthatha umjingo wakophi ecrashulate endlini ngoba wonke umntwana engabakwazi ukuthi lo mjingo wakho uyabuya kuphi ezojinga then ngasuka 2014 benginomzukulu wami bathi umdudu sigolide ucula iRumba alright kwaba khona imiculweni angithi uyakwazi ukuthi kulo silokusuka singaboni ngasolinye lokho angeke ngufihla ngizokhuluma sisuke singaboni iso ngalinye omunye undoda la wacula ingoma wathi lenqule etshekile njani bayakwazi abalandeli angeke ngufihla nami ngenhliziyo ebuhlungu yikhe ngaqala khona ukukhipha isingi track yeRumba eyayithi ziyadelela izibhonda ngithi lami ngiyabiseka induka angithi bathi ilitshe ngelitshe angithi isongezwa ngithi so lami ngangisenza kokhana ngithi ngayikhipha yikhe engabona khona ukuthi ukhona kwento lokhana waphinda futhi ngaphinda kwaba kunjani kwaba ikubisela kwaze kwaba ikuphikisana but asikuthi ngile ngoma zodlame kuphela ngilazi ingoma ezimnandi ezifana nabo uRasta wabhema imbanje yithilana kuzoba khona uPerekende umntana nami sejika ibhungabhunga uPerekende ngasuka ngikhuluma ngomntana engamthatha ngamzisa kuphi esilungwini ukuthi la ezozama impilo njengabanye abantwana umntana nami bebhema kakhulu imbanje
ubethe ngabhema imbanje so umthole kuyikuthi ekukhulumela ezinye izinto kwasuka lapha umntwana ngamthuma ukuthi ethengani ethenga isinkwa kuphinga nasemashop uthe siyathenga isinkwa kube sisabela amaphoyisa kahle kahle wabe sehlangana lama-ZCC egqoka impahla zawo wabe baleke cheap peanut butter phansi buye gidima ethi baba kulamaphoyisa mangithi ngiyafika ngale ngithole ngama-ZCC so that's why ngathi umntana nami uperekende yini libhungabhunga kwahlala amalanga uperekende wabalenza inja ithe isilemdlwane ngahamba njengobaba siyacela inja wathi hayi baba ngicela imali konke egoli kufunakala imali ngayikhipha imali ngamupha umntana ngamthola etavern segida ethi udla imali yenja angasakwazi ukuthi inja yimi orange so uyabona zinenge ingoma ngazocula ukuthi indoda elungile indoda uyabona ukuthi asinasikhathi bengizokutshela indaba eziningi uyabona today okumbiselana ngibuye ngithi ngasokela ubala ngasokela ubala interesting hayi bengimamela isitory sayo hayi like ngiyakubona ya flow so abantu abakwazi abanye ngithi bakhuluma ngezabo indlela ukuthi ngasokela ubala but isitory sami ngathi sokela ubala for sure wakubona ukuthi umfazi eqede ethi baba hayi kambe esuke eqeda sethwala impahla usehamba ukusokela ubala bokhana uyabona ayimbuze something lento kahle kahle ma ubhala ingoma oziza lezi zinto usuka ziza njani uyaziphupha uyazidrafta ucabanga phansi wenza kanjani uyabona that thing nginomfowethu uTimeni wama Great Challengers sinokuthi mase sonke ne singacabanga into esiyenza like mase neKatar si record esithi then after that sizoyipolisha phambili esiyipolishe siyibonise ihlanganisa njani then ezinye izinto kulento efikayo kimi alingathi ngiyaprofita angisayithi ngiyaprofita abanye bazothi uDonkey Phiri uthe uyaprofita cha kuyafika kimi abatshe angiprofit bantu bangikanso sangoma isangoma ngusabhechu mina ngiso sangoma lingathi selimbona selicela intethelelo hayi iziyafika mina ingoma zodwa ziyehle uyafika like ngagaqa ama iPhones ziyafika zodwa izinto uyabona angaze ngabhala ingoma mina impilweni ngivela mbali uThimeni ndaba sabhechu kungaba ngofakazi bami asibhali ingoma singapractice kancane piece after that singeza ukuthi kuyahlangana siyarecord and futhi mase recorder siyazithemba senza ihit sisekhona uThimeni sinaye nizombona nje kungekudala sinaye lapha e-studio namhlanje umnandi la ekhaya siyaflow sinoDonkey nezizwele uDonkey uthi akasimprofit lezi zinto nje vele isiphiwa naso kuyazela nje kuyaflow nje kuphela so ikhonto engifuna ukuyibuza usenza ama-album wenza ama-single most i-album eqinisweni ngine-1 disco right irumba ngenza ama-single but this year ngiyathembisa ikhona i-full album njengoba ngishilo ukuthi ngigcotshiwe Ocean Music lana ngigcotshiwe asondawo encane le angifisi ukuthi kube yimi ngedwa umculi ocula irumbo ozoba nguyedwa ozofika la ngiyakwazi ukuthi bakhona abafikayo kodwa ngigcotshiwe today uyabona nginkosi yerumba akula umuntu ozongiphikisa ukuthi inkosi ngiyacula and ngizizwile ukuthi lana into ikhona kimi this year iyithi ingiyobuya le yithi enyenziba iqedwe izoshootwa khona lapha i-DVD yakhona ngiyabathembisa abalandeli lelanga ngizolisho futhi manje sizophuma ngizobuya ekhaya khona la ngizosho ukuthi umsebenzi nangu usulungile amasengeza mangaki umuntu uyacabanga mana ngibale uperekende sizobala sonke kule siyadelela izibhonda uperekende then EP yengoma ezingu2 ethi kugezwana bese ngikhohliwe le ngoma ethi kugezwana kanti ngizothanda ukuthi ngibachazela abanandeli ngikhathele ngokufonelwa abanye angisaphenduli because ngiyabe ngisiza ukuthi ibabuza benenjongo today ngicabanga ukuthi ngiyafaka isipikili ku coffee na ngisoke ngiphinde ngiphendule ozobona le podcast yedindindi angibona ukuthi uzongibuza nanzoke mina mangibhala ingoma angibhaleli umuntu right yabona ingoma lento kugezwana bakhona okwabaphatha kabi ngokuthi ngithe kugezwana kanti ne kukathi ingoma lana ibivele indala right ibivele indala ihlele emchineni yona lokhu angisoke ngufihle ibikhona lana ekade isiya khona angithi ngeke ngasho kuqaleni ngathi kukhona ukuthi kukhona kwathiwa ngike ngagula kwathiwa ngaguliswa ukungagezi
Alright. So lapha ngengoma ngezinye indlela bese ngibuza ukuthi wena ogezayo utholani uyabona sometimes mina sometimes inhlanhla zethu zibuya ngendlela ehlukene uthola inhlanhla yami wena ungangijaji manje ngageza mana kodwa ngizange ngithi bakithi lingagezi gezani lingiyeke mina lokungagezi kwami lingiyeke lokungagezi kwami mina maybe kuyangisebenzela ngithi maybe inhlanhla yami kwaphana so ngixolise kulaba abasuka baphatheka kube engomeni yana ngani ngingasho emuntini umnikazi yena uyazazi u1 uyazazi u1 nothi ki wonke umuntu nani laba abalandeli bamazi umnikazi uthi ngangisho kubani nje abanye bazifaka ezintweni eziyazinjani zingafuni ibona yabona iphile iphumela lethi indoda elungileyo then kwazobuya in fact kuqale lethu Rasta Bhemimbanje okay kube le mistake kiyo lengoma uRasta Bhemimbanje ukuphumeni kwayo ngafeatureisha abanye ithesis siyaphuma ngaba le problem eGolide yaba la problems amakhona ngaba le problems amafoni kwaba njani ekupromoteni yabe siyapromotwa ngumuntu onjani ebengisebenze naye ekugcineni abantu abasa understandanga ukuthi ingoma ngekabani uhambani ngizacacisa today ingoma ngiyegegema eStramsik featuring Maqeda Imbuzi ngamfeature Lwani ngamfeature is not the owner of the song like abanye abantu engomeni vele kule owner kulo muntu ofeature abakwaziyo ngomculo bayazi into engisho so yabe ngifuna ukuthi ngicacise ukuthi ukuhamba kanjani so but hayi khona sakulungisa kwaba right la kugegema la sina i-team yakho imi kanjani abachazi i-team onayo from ama managers sizapha u-team osebenza nayo khuluma usacompose ufake imali kuzinto kugegema eStramsika umanager ngilodanda waseKhezi alright sinayo la ikhafu khona udanda waseKhezi uzozikhulumela yena udanda waseKhezi umzukulu kaGogo kuzoba lo Joka Zulu alright uJoka Zulu then igegema eStramsika ngibeke kahle igegema eStramsika isebenza lama great challengers uMoyoza noThimeni noMK alright ayikho igegema eStramsika lama jaha mayingekho sisebenza sonke that's why inform engigqoka ngithola ngigqoke inform yama great challengers ungangibuzi ngoba uzomelwa inhliziyo ungabathola bedlala ingoma zika Donki Piri ama great challengers ungababuzi ngoba uzamelwa inhliziyo sisebenza sonke sisonke even kuma live yibo vele abantu engibathembile lami manje ukufuna ukuactor or kunjani ukuhlanga ugqoka iziketi bakwazi ukuthi ukhona uDonki Piri mina kwami nje manager ubet manager so ngiqedile sengikhohle lo sisi wethu uNankukhu la uNankukhu ngisiso supporta kakhulu lesifiso lokuthi la ikhulume esikhuluma sisi wethu supporta kakhulu from kuphi ngingamcela ngithi sisi ngicela uzongenzela ukuthi akakaze wayala bakhona abantu abasupportive kimi kakhulu njengomzukulu kaGogo uyabhejela ukuthi yeke konke okwenzayo ngathi mdala ikunje uyathayi afuna ukuthi nami ngiyambonga kakhulu mdala anzolo so Sitnani stop dindindi into osithembisa yona manje njengamanje silana namhlanje uDonki Piri Matoto usithembisa ini njengabalandeli yini silindileyo yini ephekwayo yini esebhodweni okay angifuni ukuba mningi kakhulu yabo ngiqedelele mvali inkulumo yami okwamanje ngathi ndithembisa isingle track ezobihamba le DVD isihloko sithi ngasokela ubala okay ikhe ndithembisa khona umsebenzi wakhona uyenziwa idindindi full time ulana ekhaya ivideo ilana ekhaya lingabona kungaphumi ngiyafisa ukuthi ngabe bayikhipha today i-podcast mali lifonele bona lingafoneli kimi mali ibona likhambe kuma status ama numbers izwathola okay bese ngikhohle something into ebalulekileyo angithi ngudindindi full time lelana ngithi kulaba fowethu esibambe sonke emculweni sengikhuluma lana bafowethu wozane ekhaya lana bafowethu kulobuhle bodwa nasengizibonela ngithi ngilana buyani lingezwa ngomuntu othithwa idindindi bayenza ukuthi buyi uzohlala phansi ukhulume nabo bayazwisisa ngabantu ende bazokwenzela liyabona ukuthi kunjani emva kwami lana liyabona ngithi liyabona ngifuna ukuzocula isplash emalangeni ngifuna ukuzocula isplash emalangeni ngiyabona ukuthi kuhle kanjani emva kwami ngiyacela abafowethu ngithi
libuye lana kusekhaya mina ngokwami ngendlela abamphathe ngayo ngiyajabula kakhulu. Ngithanda ukubonga bhuti kakhulu indlela elimphathe ngayo. Hayi kula kusekhaya. Angihambi nedwa ngihamba labafowethu labo. Ngicabanga ukuthi maybe bazofuna ukuthi bekhulume 1-2. Right, so 2 minutes yana then sizobiza i-team ekhona uDongiphile ke shilo ukuthi bona une team lakhe limsupporta which njengama artist siyadinga kakhulu isupport and siyabonga kakhulu masibona abantu abasupportayo italent abantu abasupportayo umsebenzi project umculo so kwamanje sizobisa i-team eka Dongiphile emsupporta kakhulu.